Haga jingle kai Indian Super League happening ke Odisha Persia ke Kerala Blaster. Haba pai shek ngai jingle kai ke Odisha kalala ban pelim ke Kerala Blaster hala ying ar la ka wei. Ya gini ki ar gol jong Odisha la yo ban tap leng bau Roy Krishna haga minit ke basan peulai ban haga minit ke basan peu nyau. Haga jingle kai Bundesliga happening ke Heidenheim Persia ke Dortmund. Haba pai shek ngai jingle kai baro ar tadi ki ken hun ki khai klem la ban pen khi jar nadu basdang ka jingle kai hadu bukut jong ka jingle kai. Haga jingle kai League 1 happening ke Starbucks Persia ke PSG. Haba pai shek ngai jingle kai ke PSG kala khore ka nam job hadit bagalala ban pelim ke Starbucks da ar la koi. Yang ini ki ar gol jong ka PSG la yo ban tap nengkong lengbau Mbappe haga minit ke balai pewei bat ya ga gol ka ba ar la yo ban tap lengbau Marco Asensio haga minit ke basau peu kundai. Haga jingle kai Africa Cup of Nations quarter final happening ke Nigeria kabari ka kenhun jong Osimhen Persia ke Angola. Habas dang jong ka jingle kai omdon kino-kino ke bala ban penkijar badai haswa ban kot ke kelas kata haga minit ke basau pewei ke Nigeria kali yo ban tap ya ka gol ke beningkong haga ni ke jingle kai badia ka gol la yo ban tap lengbau Lukman badai la mag ke shigol jong ka Nigeria kirang ele kai jong ka Angola ke klemla ban siu kuliang hadu bukut ka jingle kai haga ba ka Nigeria kalala ban pelim dai weilanot pari orong sya ka semi final. Haga wei par ke jingle kai quarter final happening ke DR Congo Persia ke Guinea. Haba pai shek ngai jingle kai ke DR Congo kalala ban pelim suk ya ke Guinea dan lai la ka wei. Baleng bang ngai jing job ke DR Congo kala yo ban rong sya ka semi final. Haga jingle kai Asian Cup quarter final happening ke Tajikistan Persia ke Jordan. Haga kela step jong ke jingle kai omdon kino-kino ke bala ban pen jar badai haga kelamit kata haga minit ke ban riu peun riu lengba ka ungol jong ke Tajikistan ke Jordan kala yo ban tap ya ke gol ke beningkong haga ni ke jingle kai badai la bagani ka ungol la belong ya baro artli kenhun ki klem la shu ban pen jar adu bokot ke jingle kai haga ba ka Jordan kala khori ka nam job dai weilanot badai orung sya ka semi final. Haga wei par ke jingle kai quarter final ka bakham itnat happening ke Australia Persia ke South Korea. Kibadai ki artli ki kenhun ki bapoi shaka final house nem arajar khatsan. Bapai shaka ke jingle kai ka Australia kala yo shwa bat pen khi jar nengkong haga minit ke basau peu ar lengbau Goodwin. Badai le magane ke shigol la pelong ya kirang ele kai jo ka South Korea makin du Jingerman wala ki la ele kai pha Henry klem la ban sikuliang ya ka shigol jo ka Australia hadu bukot ka kentai per minit badai haga additional minute lengba ke jingle kai pha orang ele kai bakan sai jo ka South Korea Son Heung-min la pelong ya ka South Korea bakan yo ya ka penalty haga bau defense jo ka Australia la pen kelon ya Son haga penalty box badia ka penalty la kenjat Wang Hechan haga minit ke bakentai peu plus riu baleng bang ka gol la pelong ya baro artli kenhun bakin ya khai ta marshi gol. Badai haga extra time kata haga minit ke basis pa asau orang ele kai bakan sai jong ke South Korea Son Heung-min ulayo ban tap ya ke gol pentam naga benta ke South Korea lengba ke free kick ke ba itanat bha. Badai le magane ke gol jong Son la pelong ya ke South Korea bagan penkun no ya ke jingyai lenti jong ke Australia haga ni ke Asian Cup naga ba kalala ban pelim da ar la ke wei. Baleng bang ngai jing job ka South Korea kala yo ban rung sya ka semi final bat kan ya kun Persia ya ka Jordan.